Omukoro gwo gutebekanisiibwe Reverend Deacon Patrick Nwamanya n'ekigendererwa ky'okusiima Mukama abo kumusya hidara ly'obudikoni. N'abanyenganda abantu nyote afe kidatahire mukunze na service ye kanisa nkabanyanga ninzikise mwabushomusha mbarga hare nikora buri kimwe omurwire nafa mucyaro ninzika ni nyomera service nitebeza byona kuko kanisa nkabanta kukwita. Omukoro gwetabirwa abadikoni bona abo mu busaba dikoni bwa Nkoma abamazire kwikahidareri. Yesu asimu konka kandi kundi kunyiga hato mukazi wanje andeba agira mwata mbeno ngo hamisho ngo ndeke kukokota mbone kanisa living church nerazara ngwe ngatiya nanye omulisa w'obuyo bulisa naleba obulisa bamazire kuzara emanzi ati ndahuriro wanje nanyishemerirwe. Reverend Canon Eraston Meimana orusaba dikoni wa Nkoma tugambireho nawe. Betu ninyenda kusima Ruhanga bokuba abamwene bakitenga kibaremere abamwene bakitenga ubundi bakibona so kunkanye nk'umuntu kwatanize n'umucyaro sima Ruhanga nitwe bahya bari kutorana kuvumo bandi kandi sima Ruhanga kuko bandi basere nawe omyanya mingi turi kuherezamo kandi kinkusimira kimwe Ruhanga munongo muherezo obu takanteza gansibo kandi nyina amasiko muri byona bwo kwatanisa icyo Ruhanga tugirire mbabazi akatuya hidara eryo vuruzi kandi nakitwa kikahati obulisa obwankoni atwasya ba reverend abo kuyingana bana echo kimayisa ngu enamba ya ba reverend ene yongera obulisa obwankoni kandi echo nchongera kuhisa ekitinisa na nomurumo gwa Mukama ogumanugo yongera obulisa obwankoni. Umugandi Bishop Orerezi wa WestNehinda Diocese Right Reverend Johnson Twinomujuni arabwire minyeto mu ihanga ngo berinde kurigenda abarye barukwebembezo kucyakara batarukwebarira. Bishop Twinomujuni byona bwambirizo barya nyomwe baziyo ubwabire naburenjiri akwendere kiterane cy'emyeto harubwera nyanji. Abandi they graduate posthumously. Agiza kweza degree agaba yahwireho. Abandi abiyasomera mu university nabazwara izobere bakujwara as aryo muri bwaro na shemeka akabera aza kwiha mwenda enda bakwatarana norra when hatezi imbere nyina jyaho naboroga kuri her classmates are graduating. Yesu abajune. Bishop Twinomujuni ashabire minyeto kureba ngo burakanya no bakore ibintu byo kwisa Ruhanga ikitinwa. No basa gukora gihe kitari cyo. Are we together? No basa gukora gihe konke kitari cyo. Kano basa gukora ekiri cyo kubi. So ebyo byombi bigwiri. Okora gihe kitari cyo na no kora ekiri cyo kubi. Ndi nimwe babembezi bahati anyenchakara bebembezi beminyeto mwebale munonga okutahirira bwebembezi kandi mukakora kurungi na munonga murukora Mukama konke kikuru munonga kokubotagalizire sente kokubotine kiwagizire notikwa kumuryo mwisigo abo kubo esente zo kubanza n'obwisigo. Umuhabuzi wa President abyamahuriro no kushugana sabantu Mayor Karoro Krut ashabire minyeto kureba ngo bagumane bembize kigambo cya Mukama bwire bubona. What is important mu kigambo cya Mukama? It is the word of God. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word became flesh, and the word is still alive. Ekigambo kamba habule mama w'omutima gwawe, the mother of your heart will immediately tell you ngweki nicyo kikiri kikore ekigwire kireki. Gasha kwa Anthony Twine na Abraham Muganzi.